ngo kirazira kikaziririzwa ko ingabo z'u Rwanda RDF zafatanya n'igisirikare cya Congo FARDC muri gahunda yo gusenya FDLR mu burasirazuba bwa Congo. Mu butegetsi bwa Congo buremeza ko ngo ingabo z'u Rwanda zisanzwe zibarizwa mu burasirazuba bwa Congo ngo zifatanya n'abarwanyi ba AFC M23 muri gahunda yo gutembagaza ubutegetsi bwa Congo. Iyi leta ya Congo ishimangira ko ngo abarwanyi basigaye mu burasirazuba bwa Congo ba FDLR ari mbarwa, bidasaba ko hashakwa umusada wo kubafasha kurwanya izo nyeshyamba za FDLR zirwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Ariko kandi ku ruhande rw'u Rwanda bakavuga ko abarwanyi ba FDLR ngo bamaze gucengera mu gisirikare cya Congo FARDC ngo bari no mu mutwe urinda Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ngo bikagaragaza impamvu kurwanya FDLR bizagorana cyane. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirifuza ko ibyo ibihugu byombi byasinye mu masezerano agamije amahoro mu burasirazuba bwa Congo byakorwa mu maguru mashya. FDLR igomba gusenwa mu mezi atarenze 3. Ingabo z'u Rwanda nazo ngo zigomba kuba zamaze kuva ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Congo zirukanka cyane n'ingamba z'ubwirinzi zashyizweho n'u Rwanda ku mipaka zikigezwayo. Ese ibi bisabwa mu masezerano y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo bigomba gushyirwa mu bikorwa gute? Tugiye kubirebera hamwe. Nanone kandi ku rundi ruhande, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Madame Thérèse Kayikwamba Wagner yamaze impungenge abaturage ba Congo batekerezaga ko amasezerano yasinwe hagati y'u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Congo bigizwemo uruhare na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwaba ari ukugurisha Repubulika Demokarasi ya Congo biciye ku mutungo kamere w'icyo gihugu. Madame Thérèse Kayikwamba Wagner yashimangiye ko amasezerano yasinwe hagati ya Repubulika Demokarasi ya Congo n'u Rwanda ntaho bihuriye na gato, ahubwo ababwira indi nkuru nziza bakwitega muri iyo nkundura yo kurwanira ubusugire bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ni nako kandi mu ntara Kivu Amajyepfo muri teritwari za Walungu na Kabare abarwanyi ba Wazalendo n'igisirikare cy'u Burundi bakomeje kwitegura ibitero bikomeye byo gukura M23 mu birindiro byayo. Ni nyuma yuko ngo bamenye amakuru ko abarwanyi ba AFC M23 bakomeje kwisuganya kugira ngo bagabe ibitero ku mujyi wa Uvira ku ruhande rw'abarwana ku butegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ngo iyo ni mission impossible idashoboka na gato. Reka tubigarukeho. Aho muri mu bice bitandukanye by'isi turabasuhuje tubaha n'ikaze muri iki kiganiro. Turabibutsa gukora subscribe hepfo gato iyo video muri mu kureba, ubundi tujye tubana mu biganiro bitandukanye tuzajya tubagezaho buri munsi. Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Bwana Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'abambari be bose babona ko gusenya FDLR bitazatwara n'isegonda, ubwo icyo bashaka ngo ari ugukura ingabo z'u Rwanda ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. AFC M23 nayo ikarekura ibice byose yigaruye mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Congo. Ubutegetsi bwa Congo buracyavuga ko FDLR ari urwitwazo rw'u Rwanda rugenderaho mu gutera Repubulika Demokarasi ya Congo. Nyamara u Rwanda rugaragaza ko FDLR yamaze kugira imbaraga zikomeye cyane bitewe nuko ngo ifashwa n'ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Congo, haba mu kubaha intwaro, ibiribwa, imiti n'ibindi. Ariko kandi ngo iyo FDLR ngo niyo ihatse imbaraga z'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Congo, cyane cyane muri ibi bihe by'intambara mu burasirazuba bwa Congo. Ngo birenze kuri ibyo, FDLR ngo ihabwa inkunga z'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda babarizwa mu bihugu by'amahanga. Aha niho Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ihera ivuga ko u Rwanda rwateye Repubulika Demokarasi ya Congo bagamije kurwanya iyo FDLR. Ni ikibazo kimaze kuba gatereranzamba mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Congo, aho cyananiranye ku ruhando rwa Afurika, bikaba ngombwa ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigihagurukira, ndetse bakaba bageze no ku masezerano agamije kurangiza ayo makimbirane mu burasirazuba bwa Congo. Ngo ni page nshya yamaze gufatwa ku butegetsi bwa Perezida Donald Trump. Ese Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo iraba yamaze gusenya FDLR mu mezi 3? Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo n'u Rwanda, ibihugu birebana y'ingwe hafi gusumirana bikajya mu ntambara yeruye, biherutse gushyira umukono ku masezerano y'amahoro bigizwemo uruhare na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku tariki ya 27 Kamena 2025 i Washington. Ni mu gihe hategerejwe gusinwa amasezerano hagati y'ubuyobozi bwa Congo na AFC M23 kuri y'inshuro bikabera i Doha muri Qatar. Ariko se harakurikiraho iki nyuma y'amasezerano i Washington? Intambwe ya mbere igomba guterwa mbere ya tariki ya 27 Nyakanga 2025, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo n'u Rwanda
bigomba gushyiraho uburyo bwo guhuza ibikorwa, uburyo buzakorana na komite ishinzwe gukurikirana ihuriweho izaba inarimo umuryango wa Afurika yunze ubumwe AU, Amerika na Qatar. Inama yayo ya mbere igomba kuba bitarenze ku itariki ya 11 Kanama 2025. Ku meza y'ikigomba gukorwa hari ibintu bibiri byihutirwa: guhagarika umutwe w'inyeshyamba z'abanyarwanda urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda FDLR no gukuraho ingamba z'ubwirinzi zashyizweho n'u Rwanda. Ibi bikorwa bigomba kurangira mu mezi 4 mu byiciro byinshi. Radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI yatangaje ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishaka ko ingabo z'u Rwanda zava byihuse ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bikajyanana nuko abarwanyi ba FDLR nabo baba bambuka bajyanirana. Bimeze bite ku mezi 3 yo gusenya FDLR? Icyambere, hazabaho icyiciro cyo kwitegura cy'ibyumweru 2 cyo gusesengura ikibazo, kumenya neza aho abarwanyi ba FDLR baherereye no gusangira amakuru hagati y'impande zombi zigomba kurwanya uwo mutwe. Hanyuma ibikorwa byo kurasa urufaya ku barwanyi ba FDLR bizatangira. Amezi 3 yo guhagarika abo barwanyi no gukuraho ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda. Aha amakuru agera kuri Radio RFI y'Abafaransa nanone avuga ko operation ihuriweho na FARDC n'igisirikare cy'u Rwanda RDF nayo ishoboka mu kurwanya FDLR, ariko ubutegetsi bwa Kongo bwamaze guhakana bwivuye inyuma ko igisirikare cya Kongo FARDC kidashobora kwivanga na gato n'igisirikare cy'u Rwanda RDF. Iyi nanone ngo ni ingingo izagorana mu kumvikanwaho hagati y'ibihugu byombi. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ivuga ko yiteguye kuyifasha mu kurwanya iyo FDLR. Hanyuma ku ruhande rw'ubukungu hateganijwe indi gahunda kugeza ku tariki ya 27 Nzeri 2025. Gahunda yo guhuza ubukungu mu karere igomba gutangizwa. Ikigamijwe ni ugushimangira ubufatanye ku mutungo kamere, ubucuruzi n'ishoramari ryambukiranya imipaka. Imirwano yo ishobora gukomeza igihe cyari cyo cyose, kandi ikaba imirwano y'imbaraga cyane irinze yabaye mu bihe byatambutse. Umutwe wa M23 ntabwo wigeze wishimira na gato kuba utarahawe ikaze mu biganiro byabereye i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi nabyo ngo bigatuma abarwanyi ba AFC M23 ngo batarebwa n'icyo kibazo, nyamara ngo aribo bakabaye baganira n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ngo nibumva impamvu Leta ya Kongo ikomeje kumvisha isi yose ko ifitanye n'ikibazo na Leta y'u Rwanda, aho kuba M23. Ikibazo cya AFC M23 cyoherejwe mu biganiro bya Doha muri Qatar, aho ibiganiro bikomeje bigamije kugera ku bwumvikane hagati y'impande zombi. Avugana na RFI y'Abafaransa kuri telefone, umuyobozi muri Institut Ebuteri yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Bwana Pierre Boysereti yavuze ko amasezerano y'amahoro hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda bidasobanuye ko byanze bikunze ari iherezo ry'amakimbirane mu burasirazuba bwa Kongo, nubwo ari amezi ashize hagaragaye igisa n'umutuzo mu bice bitandukanye by'uburasirazuba bwa Kongo bitari cyane. Bwana Pierre Boysereti yagize ati M23 bigaragara ko yarushijeho kwiyubaka kurusha muri 2013. Ahantu igenzura ni ingenzi cyane, birasa nkaho bagerageje gushyiramo ingufu kandi zikomeye mu gutoza ingabo n'ibindi, kandi ibyo ni ingenzi cyane. Ibivuze ko dukurikije amakuru dufite mu gihe cy'intambara zose zatumye habaho gufata ubutaka, na hanini ingabo z'u Rwanda ziri ku murongo w'imbere. Kubw'ibyo rero M23 ntabwo byanze bikunze yerekanye ubushobozi bwayo bwo gukomeza amakimbirane kuri FARDC. Ubwo igisigaye rero ni ukureba niba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo izashyira mu bikorwa ibyo yashyizeho umukono i Washington muri Amerika, igasenya umutwe witwaje intwaro wa FDLR yakunze kugaragaza nk'utakibaho, ndetse no kureba ibizava mu biganiro bya Doha hagati ya guverinoma ya Kongo Kinshasa na AFC M23. Ni mu gihe kandi ku rundi ruhande Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Madame Therese Kayikwamba Wagner yamaze impungenge abanyekongo, ababwira ko amasezerano y'amahoro bagiranye n'u Rwanda atari ukugurisha umutungo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu Madame Therese Kayikwamba Wagner yabivugiye kuri televiziyo y'igihugu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho yashimangiye ko aya masezerano asabwa kubahirizwa kugira ngo habeho amahoro ahamye mu karere k'ibiyaga bigari, nk'uko biherutse gusabwa na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Bwana Donald Trump.
Minisitiri Kayikwamba ati iyo habaho icyamunara iyo biza kuba ari ukugurisha nk'uko bamwe mu banyekongo babivuga umutungo wacu ku giciro cy'amahoro, ndatekereza ko twari guhera ku ruhererekane rutandukanye rwose, twari guhera ku kugurisha, ariko ntabwo ari byo twakoze uyu munsi. Ku bwa Kayikwamba, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda byashyize umukono ku masezerano y'amahoro agamije guhagarika amakimbirane amaze hafi imyaka 30 mu burasirazuba bwa Kongo. Madamu Therese Kayikwamba yakomeje agira ati muri iyo nyandiko nta ngingo ihari ku bibazo bijyanye n'amabuye y'agaciro y'ingenzi. Aya masezerano arasobanutse neza rwose, arateganya umusingi w'umwuka mwiza aho dushobora gutekereza ku kugaruka kw'abashoramari cyangwa gutekereza ku bukungu bwifashe neza bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Patrick Muyaya, Minisitiri w'itumanaho akaba n'umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, avuga ko amasezerano ya Kongo n'u Rwanda ari indunduro y'umuhate mwinshi. Icyakora ashimangira ko hakiri byinshi byo gukora kugira ngo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hasubire amahoro nk'uko byari bisanzwe. Nanone kandi ku rundi ruhande mu ntara Kivu Amajyepfo muri teritwari ya Walungu ndetse na Kabare haravugwa imyiteguro ikomeye cyane y'abarwanyi ba Wazalendo n'igisirikare cy'u Burundi bashaka kugaba ibitero bikomeye ku barwanyi ba AFC M23 bakomeje kwigamba ko bashaka gusubukura ibitero bigamije gufata Uvira. Aba barwanyi ba Wazalendo n'igisirikare cy'u Burundi batangaje ko misiyo yo gufata Uvira idashoboka ku barwanyi ba AFC M23 bashinjwa gufashwa n'igisirikare cy'u Rwanda, ko ahubwo baba bashaka kurimbuka bitewe n'imbaraga zashyizwe mu bice bitandukanye bitegura gukumira ko hari igitero na kimwe gishobora no gusatira Uvira. Amakuru atangazwa na Media Congo aravuga ko igisirikare cy'u Burundi n'abarwanyi ba Wazalendo bakomeje kongera ibikoresho bya gisirikare ndetse n'ingabo mu birindiro byabo bitandukanye, usibye kuba bitegura gusuka urufa rw'amasasu ku barwanyi ba M23 bakomeje no guhimba andi mayeri akomeye cyane yatuma bashushubikanya abarwanyi ba AFC M23 bagakurwa ikavumu ndetse na Bukavu. Ni imirwano ikomeje gututumba mu burasirazuba bwa Kongo nyuma y'uko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabo bakomeje gushaka uburyo amahoro yagaruka mu burasirazuba bwa Kongo, bikomeje kugorana cyane. Ni mu gihe kandi ku rundi ruhande AFC M23 ifite ubwoba bwa MONUSCO kwishobora kugira uruhare mu bitero bikomeye bishobora kubagabwaho bikabashinguza mu bice bitandukanye bahagazemo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amerika yamaze kwinjira mu kibazo cya MONUSCO na M23 mu burasirazuba bwa Kongo nyuma y'uko abarwanyi ba AFC M23 bakoze uko bashoboye kose bamagana ingabo za MONUSCO mu bice bitandukanye bagenzura. Amerika irashinja umutwe wa M23 kubangamira ibikorwa bya MONUSCO muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibinyujije muri ambasaderi wayo muri Loni, Dorothy Shea, yatangaje ko umutwe w'abarwanyi ba M23 urwanya ubutegetsi bwa Kinshasa umaze igihe warajujubije ingabo z'umuryango w'abibumbye ziri mu butumwa bwo kugarura amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zizwi nka MONUSCO. Kugeza ubufasha kuba bukeneye mu burasirazuba bwa Kongo bumaze kuyogozwa n'intambara mu buryo bukomeye. Iki ngo ni icyaha gikomeye kidashobora kwihanganirwa ku bijyanye no kwicisha inzara abakuwe mu byabo n'intambara yatewe no kurwana hagati ya M23 n'ihuriro rwana ku ruhande rw'ubutegetsi bwa Kongo. Dorothy Shea, ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kanama gashinzwe umutekano ku isi Loni, ibi yabitangaje ubwo ari mu kanama ka Loni gashinzwe amahoro ku isi mu nama yako yabaye mu mpera z'icyumweru dusoje, aho yavuze ko abarwanyi ba AFC M23 bahagaritse ibikorwa bya MONUSCO kuva bafata umujyi wa Goma na Bukavu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma y'imirwano ikaze cyane yayogoje aka karere igatuma benshi bahunga ingo zabo nta n'impamvu bajyanye. M23 kuva yafata umujyi wa Goma na Bukavu ntiyigeze igirira icyizere ingabo z'umuryango w'abibumbye kuko yagiye bashinja gufatanya na FARDC, Wazalendo n'ingabo z'u Burundi mu kubagabaho ibitero mu bice bitandukanye bagenzura. Gusa MONUSCO ibyo byose agiye bihakana, ikavuga ko AFC M23 ihonyanga uburenganzira bwa muntu mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. AFC M23 yafashe umujyi wa Goma ufatwa nk'umurwa mukuru w'intara Kivu Amajyaruguru ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka wa 2025, hari nyuma y'uko ari imaze kwigarurira inkengero z'uyu mujyi
zirimo n'umujyi muto wa Sake uherereye nko mu metero bibarirwa muri 27 uvuye mu mujyi wa Goma. Leta zunze ubumwe za Amerika zateguje AFC M23 ibyago bikomeye mu gihe yakomeza kubangamira ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Leta zunze ubumwe za Amerika zasabye abarwanyi ba AFC M23 kureka ingabo za MONUSCO zikisanzura zigakora ubutumwa bwazo mu mahoro. Bitaba ibyo hagakoreshwa ubundi buryo bwose kugira ngo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itungane. Ni mu gihe kandi ku rundi ruhande muri teritwari ya Rubero mu ntara Kivu y'Amajyaruguru havugwa imirwano ikomeye cyane yahuje ingabo za Congo FARDC zifatanyije n'igisirikare cya Uganda UPDF mu kurwanya abarwanyi ba Mai Mai mu mujyi wa Muhora muri teritwari ya Rubero mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Ingabo z'ibihugu byombi zirimo kugerageza kwirukana izi nyeshyamba za Mai Mai muri kariya gace aho zishinjwa guhohotera abasivile mu buryo budasanzwe. Nk'uko amakuru dukesha actuality.cd abitangaza ngo ibintu ntibirasobanuka neza, abaturage benshi bahunze ako gace bashaka ubuhungiro ahantu hafite umutekano. Bikavuga ko ingabo za Congo FARDC n'ingabo za Uganda UPDF zongeye gutera ibisasu biremereye cyane mu midugudu ya Vurinda ndetse na Ngovore zerekeza ku musozi wa Muhora hagamijwe gusenya inkambi z'abarwanyi ba Mai Mai. Amakuru aturuka mu nzego zishinzwe kurengera abaturage avuga ko amakimbirane hagati y'impande zombi yatumye abaturage benshi bahunga ingo zabo bahungira muri centre za Mambira, Muhangi, Vusamba ndetse na kure za Butembo. Avugana na Radio Okapi, umuyobozi wa teritwari ya Rubero yavuze ko iyi mirwano yongeye kubura muri teritwari ayoboye. Kuwa kane tariki ya 26 Kamena 2025 iri huriro ry'ingabo za Uganda n'iza Congo FARDC zagabye ibitero bikomeye ku mutwe wa Mai Mai ukora ku musozi wa Muhora no ku muhanda wa Byangwe Masingi. Kuva icyo gihe bivugwa ko imidugudu myinshi yashizemo abaturage ikabiri mu busa. Ni mu gihe kandi ku rundi ruhande muri teritwari ya Walikare mu ntara Kivu y'Amajyaruguru abaturage nabo basa nk'abakoze ikimeze nk'imyigaragambyo bamagana ubucakara bari gukoreshwa n'abarwanyi ba AFC M23. Abatuye Kashebere ndetse na Kibati n'imidugudu ya Ruberiki muri teritwari ya Walikare ibice bigenzurwa n'inyeshyamba za AFC M23 barinubira ibikorwa birimo gahato bahabwa n'abarwanyi bizi nyeshyamba. Nk'uko amakuru aturuka muri ibyo bice bitangaza ngo by'abaturage bamaze ibyumweru bitatu bakorerwa mu bice bigenzurwa na M23 muri Walikare ngo naho bitandukanira n'ibikorwa by'ubucakara. Umwe mu baturage waganiriye na actuality.cd utashimye ko amazina yatangazwa mu tangazamakuru yagize ati baje nk'abibohoye ariko uyu munsi twabaye imbata zabo, twatangiye tububakira ingando hanyuma ducukura ibyobo kugira ngo abarinzi babo bihishemo. Twatekereje ko byose birangiye ariko nyuma yaho ibi biracyakomeje kuri twe. Ariko kandi andi makuru atangazwa n'abaturage aremeza ko inyeshyamba za AFC M23 zashyize iterabwoba ku bayobozi b'imidugudu kugira ngo bategeke abaturage gutangaza amakuru ko inyeshyamba za AFC M23 zitakibarizwa muri ibyo bice hagamijwe gufata mpiri abasirikare ba Congo FARDC n'abarwanyi ba Wazalendo. Undi muturage utashimye ko amazina yatangazwa yagize ati banyuze mu batwari b'imidugudu barabahamagara babajyana mu nkambi zabo kugira ngo babategeke ku mirimo igomba gukorwa. Umuntu wese utagaragaye mu bikorwa byabo aterwa ubwoba akitwa ko ari umufatanyabikorwa wa Wazalendo na FARDC. Icyo gihe ashobora no kwicwa. Ikirenze kuri ibyo bategetse abakuru b'imidugudu ko bagomba gusaba abaturage gutangaza ko abarwanyi ba AFC M23 batakibarizwa muri ibi bice kugira ngo abasirikari ba Congo FARDC n'abarwanyi ba Wazalendo babigiremo ubundi bafatwe mpiri. Nk'uko ubuhamya bwakusanyijwe muri ako gace bubigaragaza, inyeshyamba za AFC M23 zirimo gushyira imirimo itandukanye ku baturage ba Kashebere na Kibati, harimo kubaka inzu, gutema ibiti no gutwara imizigo iremereye cyane kandi nta biribwa bahawe. Umusaza wo muri aka gace yagize ati kuva kuwa gatandatu abagabo twagiye gutema inkwi no kuzijyana ku nkambi ya AFC M23 ikashebere. Ntabwo twumva uburyo cyangwa impamvu umuntu ashobora kubimbata mugenzi we muri iki kinyejana turimo. Uyu munsi twakoresheje imihoro n'amashoka, twatemye inkwi turazikorera kandi nta mbaraga dufite, nta biribwa tubona, turababara cyane. Aba baturage batangaza ko mu rwego rwo gukira ubu buretwa ngo bagomba guhunga ibi bice
bigenzurwa na M23 muri teritwari ya Walikale, nubwo ngo bigoye cyane kubera ukuntu bamaze gufatwa bunyago. Tugeze ku musozo w'ikiganiro twari twabateguriye, reka tubararikire ibindi biganiro mu masaha yacu ari imbere. Mukomeze mugubwe neza, turabakunda cyane.